Buongiorno. Un piacere riceverla. Дуже задоволений, що можу вас тут прийняти. Для мене також дякую вам за цю особисту зустріч. Anche per me. Buongiorno. Buongiorno Presidente. Qui a fianco a The Saint Joseph Holy Father. Ok. Fotoprotocolli. Io vi do il benvenuto e io l'ucraino non lo conosco, soltanto mi aveva insegnato a aiutare la liturgia, per questo. E questo è un medaglione fatto qui in Vaticano. Dobbiamo aiutare le persone che sono il popolo che è in difficoltà della guerra, tante cose. Святий Мартин захищав вас у цьому вашому стані для вашого народу. Questo è il messaggio della pace. Це послання миру з цього року, яке я сьогодні підписав спеціально для вас. Це бібліотека ціла. L'interpretazione che io ho fatto. Це 5 документів, які я написав. Sulla famiglia, il Vangelo, Про santità. до молодих і так само про святість. Коли починати читати. Саме перше, da quale posso iniziare a leggere. E quello è l'ultimo documento che abbiamo fatto con З Імамом Аль-Хазара, який говорить про братерство всіх народів. Adesso si è costituita la commissione degli Almani, Разом з мусульманами, gli ebrei євреями e cristiani. і християнами. Об'єднання. Insieme. Всі ми працюємо разом. Grazie tante. E la Chiesa di pregare per me. Я вас прошу, щоб ви молилися за мене. Сказав Юлія про мене. Grazie tante. Дякую вам дуже. Non dimenticarsi di farmi arrivare l'appunto. Не забудьте. Не dimenticarsi.